Srbija sebe često voli da naziva ključom stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, iako, osim specifičnog pitanja Kosova i odnosa prema vlastima u Prištini, ima glasne šumove na vezama i sa susedima s kojima ima pune diplomatske odnose. Davno imenovana ambasadorka Srbije u Hrvatskoj još nije predala akreditive vlastima u Zagrebu. Ambasador u Crnoj Gori je tamo proglašen personom non grata, a srpski ambasador u Bosni i Hercegovini daje izjave koje se u Sarajevu smatraju uvredljivim. Ko nas i zašto tako predstavlja ili ne predstavlja u susednim zemljama? Žana Bulajić. Zajedno sa patrijarhom srpskim Porfirijem u Herceg-Novskom manastiru Savina i ambasador Srbije. Ništa to ne bi bilo neobično da Vladimir Božović upravo u Crnoj Gori, inače njegovoj rodnoj državi, nije proglašen nepoželjnim još 2020. godine, jer je izjavom da je Podgorička skupština 1918. oslobođenje i slobodna volja crnogorskog naroda omalovažio državu u kojoj je ambasador. Ako jedna država neku osobu proglasi da je persona non grata, onda je osnovni stav da vi to respektujete. A ako vi ne respektujete državu koja je ostalo vaš sused i ima silne druge razloge da budete bliski, onda vi pokazujete jednu vrstu nepoštovanja koja će, ja mislim, teško se zaboraviti. To je jedan gaf neoprostiv. Ni posle 2 godine rešenja nema, a nedavno i crnogorski šef diplomatije tražio zabranu ulaska za Božovića, tvrdeći da se on lažno predstavlja kao ambasador i krši međunarodne konvencije. Dok je naš ambasador u Podgorici nepoželjan, novo imenovana ambasadorka u Hrvatskoj Jelena Milić već skoro pola godine čeka agreman hrvatskih vlasti. Slobodno vreme iskoristila je za posetu premijerki Ani Brnabić. Čast je biti ambasador zemlje sa ovako vrednom, posvećenom i upućenom premijerkom Anom Brnabić. Našla je vremena i pored neverovatno intenzivnog rasporeda posle onakve prošle nedelje, usuđujem se reći i energije, da me primi i da sa mnom detaljno razgovara o poslu. Ali se o poslu razgovara u Beogradu, u Nemanjinoj 11, a ne tamo gde bismo očekivali Jelenu Milić, u Zagrebu. Ko je ovo prva diplomatska služba kao i visokom funkcioneru socijalista Žarku Obradoviću, koji je imenovan za šefa stalne misije pri OEBS-u u Beču. Postaje li u posljednjoj deceniji važnija politička podobnost, a ne stručnost i diplomatsko iskustvo. Izjavom da je Drvar bio i biće srpski grad aktuelni ambasador Srbije u Sarajevu razljutio je pojedine stranke koje su tražile njegovo izvinjenje. Nije ni Aleksandar Đorđević karijerni diplomata, već iz potpuno druge branše. Vodio je bezbednosno informativnu agenciju. Kad šaljete obaveštajce, vi ste na neki način ponizili državu u kojoj šaljete svog diplomatu, a ja mislim da smo i mi sami sebe ponizili. Jer diplomatija nije obavezna služba. Obavezne službe postoje i mora da postoje i to je sad jedna potpuno druga priča. Obaveštajac sugeriše subverzivnu aktivnost tamo. Hipoteka za mnoge ambasadore je što na službu odlaze bez ikakvog diplomatskog iskustva ili u zemlje koje ne poznaju dovoljno. A na taj položaj dolaze zahvaljujući partiji na vlasti. Mislim da su sad podobniji u snažnoj prevazi, iako će dodati da je podobnost uvijek igrala uvek je bilo i ljudi koji su bili podobni ili im se izravnava neki dug, neka obaveza i tako dalje. Na to nikad nismo bili imuni, međutim sad to nekako prelazi više, rekao bih, elementarno razumne mere. Da reda nema i da vrlo često na površinu isplivaju unutrašnji politički problemi pokazuje posljednji slučaj iz Severne Makedonije, gde su naši diplomatski predstavnici na proslavi Dana jedinstva, slobode i nacionalne zastave zatražili da se predstavniku opozicije demokrati Miodragu Gavriloviću oduzme reč. Veći problem za odnose dve zemlje bio je onaj iz 2017. kada se među demonstrantima koji su upali u Sobranje našao jedan srpski obaveštajac, tada savjetnik u ambasadi. Goran Živaljević objasnio je da je došao po službenoj dužnosti da vidi učestvuju li u incidentima i osobe iz Srbije. U šta baš i nisu poverovali makedonski domaćini. Žana Bulajić, Newsmax Adria.